Tamo nema mi više mjesta. Jebote boji. Jebote. Spomenika su poslalo zvučenja. Može imati drugim probati. Romeo, čak? Evo odmah krećem, najmoćniji pasulj u ovome selu večeras. Jedem, idem, hvala. Dajte malo tu vat. Brzo će da vrije. To je sve moje generacije. Čekaj. Samo u staru skršenu gitaru, ona me podsjeća na odbeglu dragu, ona meni vraća izgubljenu nadu. Ono plavo. Kako tako malo mi je? Mi treba to odjedno. Na nadvo ima sve. Trošio sam čajeve kod nade, ali nisam smiješao. Puni vjetri, puni vjetri. Ali dobro, probat ćemo ukus pa ćemo vidjeti. Ovo je isto. Ajde ćete raditi malo sve, da ide ovdje. Dobro, tako to stvar da je. Evo kolega kao najstariji. Kolega nešto premirkujete. Ne, gledam ću, on će prvi, može. Ova ima lepu boju. Oga je ovdje. Malo mesa tvrđe. Ali Iskloniti. Dobro. Ovaj se raspao. Ovaj. Dogovoreno. Slažemo se. Slanje se nego ovaj. I ovaj kada je meni ljuti i slobodno. Ovaj može da se skloni sa stola. Kolega se slaže. I pazi sad, ostalo ovo 4. Ovaj lepo izgleda, ali po meni je ljut malo, razumiješ, da više što treba, njemu ukus mi je onak, probaj bat opet, ali kažem ti. Ne gledam me kukus.
Čekaj, sad ćemo ovdje da vidimo. Krenuti ti na ovo. Znači, ovdje smo svi učili. Samo se zove učili. Slažno da je ovaj treći ili ovaj treći, nema šta da. Ali evo je glavni! Ljubce s Bato Majk će se biti 20 godina. Kako nisam probao? Vidi kome čestitaj tamo! Ove, sad čestitaj ne. Samo treće mjesto. Sedam! Ja sam prvi. Broj 7. Broj 7. Sad, prvo mesto. Koje su ti? Aj malo pauze sad. Žirije ima težak zadatak da se odluči za prvo mesto. Ali nijanse su odlučile. Želimo da čestitamo ekipi Tićin i Jarani. Zorane! Zorane! Zoki! Moramo je tako biti po parku. Samo do treće.